nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Alatukumbanesye ne vamwe na muvea wa kulunga thoa wa mauta wa IPRA kutangasa thoa wa mauta kuu uyoneka kuthindi. Ayumbe ma ule imeweta mbunge ya OU ni chonze na yina vinya ona umwe wa kutetea mwenendi. Enendi kuma kaunti tatu sia ukamba measia atetia lama nyuvie majithu kisia kiyo cho kumana na kwamba taa kwa ngalama ya mikalile. Na kana kaukuwa miaka 10 na ile kuvithukiwa ni nyamo ya kithekani kuyangelani na kotiwa na maumesye. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi tukwatini kuisanzia Facebook ni Mutongoi TV page ya kwa ni KITAKA. Tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonetie muvia wa kulunga madhoa ma mauta wa IPRA ni watangasa madhoa meu ma mauta vandhi ya Kenya mauta muthemba wa petro mathe ya kwa shilingi 5, diesel ya ya kwa shilingi ile na mauta mata mathe ya kwa shilingi 4 na mangotole kana ne ngotole imwe kwa lita yu petro kate sawa shilingi mana ile 10 na ile na mangotole miongo 3 na 3, diesel shilingi mana ile na imwe katono ina mwanza na mauta mata makauma shilingi ya na imwe miongo 9 na 9 katono vathei 5 madhoa ama mbe ya utumika saa 6 utukuni wa umuthi nginya matuko 14 ma mwezi wa mbe mwakani wa ngili ile miongo ile na ina. Tuisonga nambe na mo ayumbe maule imeweta mbunge ya OU ni chonze na yina vinya ona umwe wa kutetea mwenendi kokoni ya maundu mukuli alama ende kutwika moyo munene kwa mamilioni ma enendi. Ayumbe mawaipa makali mulu wa kitui cha kati na ulawa mboni mwalika wa kitui rural meweta President William Ruto nuna kengi enendi vindani ya sikuku ya Jamhuri Day kana mbunge ya OU ni yungamite vala maweta kana ayumbe masilikali ni menda kuswania ingi kwithukisia mbe wasia wa mwenendi ula wa manyuvie kana kuvitukithia mitalatala ya musumbi kithoi ila yeteletwe kana ila ekete kwithiwa yimavinia enendi livoti yake Benjamin Mwaka. Ni maweta mbunge ya OU isilite kanselani kathuku muno kuvitukithia mawendi onthe ma serikali nene mbungeni Tanzania ya kusinda na ulei vandu va kuswania hundu mwenendi ukuneka. One Dr. Makalimulu muyumba kitui chakate. Etunaoni katika mwaka huu mutindo wa kuithia sindu sierote serikali ona andu matambite kwikunikala kwa kimthini uithia andu metayari kukunea kura i pasio yes na kuithia na watu upande longi twanena twaze kindu kiki ka kongomisia a Kenya na kikongomisia mthi twigwithukiswa miswada mbingili ila tunabinga ithi tandu ma ala nini ni na bitukie no serikali na mobilize lakini kila umwaka yukite kuthara iyo ndiri tuonie mathina masino tunanenea tela twaisie kuongela koti kwa mesi ya Kenya ni kwa tibala kila mu Kenya ni kuiwondo kyokindu chomete finance bill na ile atwikie mwao mwaino wa thandatu ithitwe iwe tutayo kitina kinene cha kwambata kwa ngalama ya mikalile mwao wa kinandu kati wa koti mbya wa etie housing levy nele naungamwe ni koti ondumwe na VAT ya mauta ila yambatikwe kuma kilungu cha nana ulwayana kuvikia 16 ulwayana
ila twaisie koti wa mthi wa numba ti koti musio kwa Kenya ni muno ni koti the high court kwasia ni constitutional no ngamwa whether be mbunge ne kala na nyine mbungu ni tamu yakwa katatu whether be mbunge ne kala okethia kama undu tachonze whether ukikamba kizio tachonze okethia ni ila lame dag ni mbunge na 13 na yuthi umo uwamyei ile kwa yumbe ukie vinda iseo no kana kumatonithia makiethukisie neso asio mwene nthi kuya ndwani kino ndena kuthuthia mbunge twisioka nikana kala mbunge mieno litwane ngwa kala nthi mwene aswane na akili yake akuliokie mbunge kwikata ose katiba asome kipengeo cha 95 ona wa mbunge ni chao nikana ngatu kwa maana baamwe wa keli wethe kila mbunge oka ezo wake kana mbunge nde asobwa itwike kamubea ka executive kana ngatu tubitu kuthia miswata ya serikali no tubitu kuthia miswata ile kusaidia mwene tutosizia upande wa siasa nake muyumbe mboni mwalika wa kitwiruro heweta kwambata kwa mauta kuna twaye yulu siendu kila sektani namba yingwa uneko ni kuyithwa nayo kiare ineviki ya muso wa vakuve shilingi bilioni 8 cia koti ile nenda nthino wa mieri 3 ya mbe ya mwea uimbia na nwese mota mamina kuthi yulu kila kindu chothe chenda yulu ithita mbunge tutate bala tusomwaka lakini nondo te katika mulengo la wandu ala nini uweza kwethia unatoe kata ni lazima alame eingi mai serikali marusini mi ile itatu ya mbe ya mwiwa mwanza wa nana na wakenda KRA ile collect ya ushuru nine mwene ku collect bilioni 709 niki ni kwithia andu pala mavikite mewa matendea kuiba ushuru nwathingilela mute au utumite makambu maingi maitoloka va Kenya na kutwa biasala sio nthi atui na kweto kuna munene kwatini wa nthi na makamba ni makamba ni maingi ini mavingite na maathinda ma Uganda na Tanzania kuni kwa operate na operate ku kila mo produce ku mogota Kenya kumbe ni tukusia ushuru kele ni tukusia uandiki mboni mwalike kala zamani ya mbunge ya Kinandu na methito mayigi ya kithimine muvyo ya Kinandu kumana na kuselezia mbeza cia yumbe cia NGCDF mathina lo kueta ni maingi vie na serikali ni yaile kuitunga zama tuhilika mwaka imbia wa 2024 nguli andu maitu tuyumise nundu ibinda ni umu muno na ni utabia nesa ona MP ala mezi serikali no ina ona mandie kona kina bina nundu akwetha wetha ndu na CDF ukaikwe andu maguka thukumata Vilingi wa Mauvoo kumova musini wa Ilovi nito Benjamin na Mwakam tuisonga nambe na kokana kamweka ukuwa miaka 12 kumandwani ya kiongwa ilaye kimani changelani mua ukamba wa masakuni kavitia siatemana kuvithukiwa na kuumigwa munoni nyamu ya kithekani ila itanamba kumanikana ila yithitwe ithinitie muno enendi kuma kimani changelani kwa kuvithukia ngite indosio na kwithiwa imate wacho munene vamwe na kutuma mekala na wia munene livoti yake Dan Mongela ithe wakamwana kaanda nena na andiki ma Mauvoo va kimani changelani ni walesekana kamwana ku avithukiwa ni na mukavindani kala kendete kuuta kiwo wala na mwisu ya thanukia ing'oi na kamwana kukayosa ivia kayikime yake uka na yake yikisya wala yatembwa sati na yakuthuka kamwana kukauambu na andu mete kambu isu na kuka kuketana saa 12:30 ciana ciakwa cia mukie kwa yendete ozene na hivi kabandu nziane namo nijumileile bau kikuthune ela jumileile bau kikuthune ni thanuke kana ni thanuke ng'oyi la mena maendete ozene na kamwana kamwe nundu wa kutetea ng'oyi nikozie bia kagima na mweno na namo yale kuibala be ng'oyi athanuke kamwana ka ne imwe mazianewe nikakwatie ngale kwemwe yakatembo ya sati najuma uambu muno niwe tumie kwacha saa hizi twazemba na twoka twametana aitwametana na mwezi ne sembia yalikela kuthune bau yathi na mwezi thite ituzumbwa nundu ni ndete ngite ina ndene wa mwei oyo mwei modelu ende twekelete na uya muno byo nundu ona wa kwambililia wa chumwa ke nina kwatie ngite nge obu bakube na yoneka
na andu makwa na yu maithenge wethia maithenge obaza umwene na yu mazemba masioka nomba na kwa jela na ndie bona ndie nethia chocha ngitezi ondo je weyo amwezi ukebetangwa bau nundu ni kwizo kuna wea ni kwizo ete muizio munene nundu keka tuina umelabo kana kaugetha kalekile Kitumini chu MCA wa Mutironi Ward Joana Munyao ni watula mutima ofisa mausuvia na musi ya KITAKA KWS nundu wa kwitha maende na kwikusia onetina wa NND kuma kimani kichangelani kwitha mokilitie kiyo na indo sione sithito siwithukiwa masani mautuko na maende na kwikala na wia unula juu maofisa asu ma KWS matethito mayeyumile na kuveta na mwisu katikati wandu etina wakoma ripoti ya ngiti mbuae ikailekela pau na indo teikuwa na mayosa atwa nenda umeo temanenga ochumwa kimwe nikana moge mabetange na mwisu ketha tiu ndo ningu mobilize andu makisio ketha te iyo lindwa ithe te linde nondo teyeza kwetekela nekana tuize kunenea andu mewae kana tuende na kwitha mbe asia ima yeza uthi bandu andu meikala maisunga asiana meikala maisunga indo ciobau andu ni maekio thi kumanthi asiana masunge na muno zutiwe yawo kwou ithite ikwata uyozu wa uzunga ziendo teikwata uyozu wa uzunga ziana no ngitha ikauma we ikathi sukulu ithi sande yo na inge nikolete othi kanisa ne wachumwa kwa janondo iyezezi sebithoke wane na mwezi ata kwa ivinda ya miele juu ngiti malondu ondo mwana tusau sithito sivithukiwa ni na mwelete namba kumanika maofisa mausuvia na musi ya KITAKA akaunti ya Masaku methitwe matekwiyumilia kwitana NND unula juu meolasimika kwikala na wia na kukoma na indo isu nomba na siana sio kwitha itatona kuma lanza na masane mamuthena. Daniela Mwankela, Mutongo TV, kuma vangelani mwa kauntini ya Masaku. Chandini wa kaunti ya Masaku ni kana itina wa sikalo sia muikaila inethitwe kuya musini wa Ilovi kana Youth Connect Africa Summit. Amuika ni mendeka kwa sangelekanio ya mauvundisio na utuweka ulama kwa tie no kana kuendesia na kwa ili ya mauvundisio isioni siandwani. Ni wendekithio kuma kuimwene kivila wanzama ya kisomo bungeni ya kaunti ya Masaku na ingi MCA wa Cheleni kuya Matungulu Grace Bahati Zora ula waweta amuika mena kianda kinene cha kukwatana miana kana kukwata miana ya kuimanthi ya mawia na kukwatana na ikundi na kwambia milati kivathukanio ila itona umokilia kiukwati tuelewe mbeangeniwe Boni Motesia. Kuyanana na Crispino Lochi na ulani mwene kivila wa skulu yo akimwene wetakana mete mingine tameto isioni thisi ya Matungulu na muno malaki isioni chaka 7 kikuwete maudhuku maingi kivu kisave kingila kitona kuwete mbanga kana misio na miako ya enende kwa nangika welu enende makaende na uvanda mete no kana kutethese kuveta maudhuku taya wamona kwa liula nzeve. Look at the area, it's so bare. You can stretch your eyes up to any limit and see the farthest you may want because there is no tree barrier. Now that impacts so negatively on any building in the first place, such that the first activity was for the school to plant trees around so that the trees can actually act as windbreakers to avoid the destruction of buildings. And upon the trees sprouting, we found it necessary to work with the community on Nane musesengwe cheweke unundu wa uvituka nuwa visani tuithi watu ikunengelelia livoti sunda tikani mudhu siukite indi kwa oyumbe tikiletu elekele kuya kauntini ya Kitui la enendini makudwa kumbula matena wia siko siya kunyamaswa kimevai ila siya kusiwa isione siyanduani matena wia na kuikidhia mevea ila helite kuthinikia vata usu ni ya konuani kana kumanda usungio wa kutua kwa enendi asu makwata ukuno wa kunyamawa ukulio wa mweniwe Luciana Ndila na ula ni muungami mutenika wa kuthinikia maundu makonetie kawa kimevai kauntini ya Kitui la wawetakana enendi ni maile kuivadhana na kutoa isia kuvimililwa kwa siko siya kunyamawa kwa kimevai tukwatene nake Onesmus Talo.
Mwandu Luciana ndile na ndeki Mauvoo ni wakulia sika vindani kala mwana wa hivikiana kwenye maua mebathane na kutwa isionena nyawaki misika neleto akagaro court komando songyo wa undo meusila makwani aso iweta kana uni ubethuka na miyao bala wakulia siko sia muthemba ucio mela asima kavikiana kuona livoti kula kwi maafisa ma polisi no kana mwana ucio avikiana kukwata haki yake na ila sio huko kwa ya mashinani mundu si huko no ando ala masisi kama family mwe oithe kana uango kana uma kana mutui kana muthu kunyula wande kitwe bau mushina si nendo mutavia ndo usuni wo lato kwenda ene nzima mani wana mina kuvukwa ndati kesu mweketikile mwikalempi atina tumia mwasi mukombesa itiwe ndo mwana sundu we kwa kindu kyukita wa criminal na serikali mwi ya serikali nwetekile timundu na wivona chifu na mwikalenzi nzama ati mwasi mudende mpi nwetekile kanondo esuye kitu katika mwi ya wala ukuitwa Sexual Offences Act mana vukla kindu cha report ya ile kutoa mitukila watonyeka Luciana iweta kana vaivata wa asi komanda musili wa kumongamia makwani ma muthemba u ayumbola kana makwani ma muthemba u mongamiwa ni musili wa serikali aithingelila kana makwani ma sena sietho wa miaka 17 mailete kusililwa kotini mwana ndaile chodhamba nikanda wise kwithi ila evidence ila kwende kana ni akwatikana nesa no chunguzi we kwana public prosecutor yoselela kuma pala be police na moni mainta maikata maitwa imepingwa faili yekwani siana sio ndasiungamia wani musili wa serikali kana loya wa serikali ndio siana si ungu ya serikali aivata wa kudini kamuimansa loya mundu asumeva miani nuangela kuwetela simetikila na kutwa isionena nyawaki misila mwana wa vikiana kunya mauanda vikiana kukwata haki yake kindu kila kitonya kuothothio waluku mthini wa thayu wake na muno maunduni make soma iweta kianda kinene kimoko ni masi kwikithia kana nimeyovaka vyu kuli no kana kutethesia ciana cio kukwata haki ila cievurwale mathina ma kunya maua na musia indalete onake kwitikila kindu kitwa kangaru koti na kamanyikete kilite kiwe nake no alikere nani mundu ni makosa uandu ekaiko videlela sino isuli koti ne kunwe nikana wisa kwithia twende uyu andu nimeukia kwika sino isu na munene twithitwe na wila mwana wa vukwa na wethi avukwa ni mundu wa family kana ya mundu matianion nipo kaukesa kwithia musia muno ainya wa ciana no ato nyothi akaripoti kana musia wa mundu na ripoti ayambia kunengwe threat kana kudiskarang kare jwanando ma mwezi no kumalia mwezi insano tweki no kwiki ya mwezi hivyo to mine isindwi makindo kichu komelelo lakini haki ya ula mwana ndina siwa na mwana swa nene bake kala na kitaucha umesio su mone kimu affect ya ukedi anda so manesa una ndesa kwika nesa mutiani na maisha make maithuki ya una baimwenduka onene haki yake ndo ni mwana mwesi ni wewe ile kwita ungamio la mwana Tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo Ene musese livoti yake Onesmus Chalo kuma kuya kaunti ya Kitui thio itutwandini wa thiomo witu wa mbende tuisokeria twithwa na Mauvoo ange kauta tukumbanisi endo kadivasa Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 3 na kwenda single 3 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaletwa 3 ni single ndio ese 3 lakini 3 kwa time mingi kwa mundume single 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii
wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wi vinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda. Gethomba isapota baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo kilunguni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi mundu losa kuwa yembe timwini mundu wa wiyane ona wa munenga yembe yeba manyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion kenda passion alafu sainge talanta ni mbunde asia mundu na ni mubunde asiata mostly nyando alangu atamaki withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubunde sia kuma mundu naketha ena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wambia tu mangomboka pe kwata yutu ebuti bonenge nonye uyosu inyako ndete na gona uya maseo kwanenda kikomba ainga uomboka kuma binanji ilobi maluga la matemange ngoko ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata plans kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikele kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia kila wakana kwambia saa 12 na ndateka miongo ena va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba womba ibula ute yuva cha kwetela siwa yumedanilisiani nikana umane undu kwa mukwa Mutongoi FM tuivo kusomethya kutanithya kulunga kutetea na kutetea mbai ya Mukamba Kasiulia ngove ni kilunguni cha Kasiulia ngove ila wakwambililie nginya wakatano kuma saa 1 wa kioko inya saa 4 cia kiokondi ba Mutongoi FM wina komandroba kana Robert Mutuko na kwa MC Toto mwana Mutangwa Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba Kasiulia ngove Mauvoo maito vikia va Mutongoi FM methia twiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua mauvoo kula metha manikitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu no kenda kuvikia onthe alama tolonganile mutondoni wa umanthi na indi kwe mbua sua na itulumo na omo wa ilovia italo ya Mutongoi FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mithiomo twithiane kila muthenya ova Mutongoi FM ngi uvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbili Mutongoi FM ni ngwatanio ya Mukamba Kinu chambe ambako conceive ndeni wako na how do you get a song? You get a song through reflection. Kwa ndo mate siku meditate na ku reflect. Nenu mawanga di Mombasa. Nikalemeza na teta tu niweka bichine nditemwa nikisebe. Nikaenda wathi uke. It's a classic up to now. But this ukazi asiathe ikadela ikatia bali sia kwa asiathe ni sionje. na nivata ngumo no Thank you. nangwe sotwawa Kiyo kikata mikiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaibali Yesu waiseni wadela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini mubiku
hata iwe nyeni tawa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Nina udhocha ngindini wa mesa ito ya Vilingi wa Mauvoo tuisonga na mbena mo enende kuma kaunti tatu sia ukamba na alame kwa manitendini wa onena ni ayuluanga lama ya mekalile kikalokila kiumba nitueni ikundi ya Action Aid mwambana ateteima akisia enende na valame kwa maniteni maelesia kana atetia ingi alama manyuvie mayuviki ya kuiwa kiyo cho kana kumatete ya kumanona maundu wa mwe na ala silikali yende siye maundu alame uweta kana nime utumanga lama ya mekalile ende ambatana ingi kwikianzia wasya oni mwisoni wa kuiva ikwani inene ila silikali ya katiko vete hangi moma itula muti silikali kwa kwithiwa ringenga ni vala ve mwenende ini kwithiwa kila mathanite matano sa utongo imayani sialivotieke Caleb Chalo. Wanawate timaki sia enenthi na enenthi ulo watoiwe kiwanzani cha Green Park va musini wa wote na ulo wete vamwe enenthi na atete imaki sia enenthi kuma kaunti itatu cia ukambani ila ni Kitui, Masaku na Makueni. John Mwaniki na ulani umu atete imaki sia enenthi ni watinia wambatu wa siendu na vala waweta kana silikali tayemetwa ni uthesia mathoa ma siendu sike vathukanyo ona kutwika enenthi ni matetete vakuyana mbese ila no manatumia waenda sokoni wina ngili umwe kila ona thoa miaka ile mithelu nikiolekete almost nusu yacho na ngalama ya mauta undu mambatite muno nitukwe kana mauta ni matheete indi twinesa ona utheu yoneka katikati wa mathoa ma mauta muthenya wa ila kona na sikoko ya madaraka Jamhuri Day ni tunaiwe kana thoa wasino no theete kwa silingi thanthatu no theete kwa 2.7%. Uneni wake ni wakwatomba unemeri mutuku na Joseph Munyoki alama weta kana sindu kauta ila enende mana kwata kuma kwi serikali muvituku nesiaiye na ingi serikali tayemeto kuyanise kila yathie mwenende ivinda ya kampeni tida atikuite families ito tika kuona sia imaito ala tumete families ite advantage muno kwa serikali nesisi na zeidhesia na still nienda kwa asia subsidies ila inatuye kwa education itongwe nondo andu ma Kenya to disadvantaged muno wasise yu high school percentage ile na nenganawa ni nabetiwe the health education the education fund ile na nenga wa high school ni nabetangi kwa uyu wesa kwithia musiai akuite ithita wanamuika kuona maisha matuvinete muno nondo serikali la yebone ithiye ina ngobi mbinge muno cia mbesa na yambatia maisha muno wesa kwithia tila twevya ni mbinge ayana mawadhala ya twathie la ya kampeni ya natwa menenge kivela ya sumbika tiko na makwani ya tiona yendete kando na kila ya thani nondo ni atwathie kutumia nthi tukili ulo lakini ni tuonie kana ikito tuvinia ndio tukili I think tukula cia serikali ika mibango yayo nekuli mwenenthi nondo ithia na mile ni mathina andu maina mekuya maliwala mani mundu ya liwo umwe kwa wetuko aya mbesa niko koba andu makobete mbesa imwe sivika ite kula cia serikali isi cia maundu akole ni kumia mbesa ita World Bank kana IMF thia ndio consider kuregulate kana kusoea ngarama isu ithinete kuombana da narika ani tuvane ine tuanzia sabali ni anzia kwita anarika alange kuma kaunti sionze tikomane ndusukume serikali mpaka mbunge itie yathe cia maisha ndo yatwa mbombano ingi ta ine ciatoiwa kaunti-ini 11 va Kenya ila ni vamwe na Baringo, Kisumu, Homa Bay, Kajiado, Nairobi kati wa kaunti ingi. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo.
Itina wa sikalo sia muika ila inethitwo kuya musini wa Ilovi kana Youth Connect Africa Summit muika nimeneka kosa ngelekanio ya mauvundisyo asu na otoika ula makwatie no kana kuendesia na kwa ilia maundo isioni sia ndwani niwendekethio kuma kwi mwene kivila wanza maya kisomo mbungeni ya kaunti ya Masaku na ingi ulani MCA wa wodi ya Cheleni kuya Matungulu Grace Bahati Zora ula waweta amuika amena kianda kinene cha kukwata miana na kuimandhi ya mawia kwa kukwata na ikundi na kwambia milati kivadhukanyo ilaitona umokili yake ukwati tuikwati ene na kebo ni motesia was the first country area. MCA Grace Bahati wetakana umbonolona twaiwe kwa musini wa Ilovi ukumenya mwike kana Youth Summit unaye wa kweli andhi ya Kenya tutathina ivusoiso ya mwika kusoma maundu ma kuendesia nthino ya Kenya na mbe na kuveta mathina lame kumbeleta wewe waliokuwa nzeve kati wa maundu angi. Wiki ino ni kwithitwe kwina Youth Summit ya African Connect by Ilovi KICC na thibinda thiseo muno bala tuonie mayouth aingi mayuka kuonania sindu ila methitwe mayika tukona amwe mekwika the green economy ila mekwosa sindu cia the waste products makaisa obika mbisi ya kutumia gas tukasisia ange mekutethesia GBV ila ni gender based violence ange maitumia ikundi kusovia sindu tofauti kana wise kwithia ni matethesia either the climate change kana kutethesia community sio vaima kulia mwinga kweka umandikia mathina lame kumbeleta isio sio yivo kaundi ya Masako na kumenda kusa matambia na kusisia no matonya umina mathina lama methilulukite vate kwetela mavinda onthe kutethewa na tongo ikana ndwangi kana mamanyike na kuonania utweka ola matonya kwika kuveta mathina isio ni cia ndwani na kundu kula kungi na ni chongo kula cia mbaito ritu ta Machakos County mayouth maitu ni twithumilie twambise kusisia ni mathina mebalame isioni situ mathina asu tuke na ideas ila tukona ito no tutethesia and then tukona kundu kwina kikono tutindo tutetete county ndio tutethesia nini na kindu cia muthembosu lakini no sio tusisia ithieta mayouth ni chao kila tutona kukwata tukatethesia ndiritu otawendekethia ngwatanio cia kutethia ene nthi isioni cia ndwani kana makundi maene nthi ala matethesia maundu kiwathukanyo na vanene na mithinzo kana matuvi kwenda nthi cianza kana kundu kungi ute na isioni cia ukamba o ila andu makuume na utonyi kana wendi wa kwikanesa mathuthia muno kuendea na ukwatenia na kwiyumilia na weta uyumbanite kuma kwata mbau kana kumonia moloto wa kukwata na nthini wa ngwatanio kiwathukanyo cia umatethia na no cio ndu no nyandu amaikwato mbesa mbingiwe na nekulia ti ucio tukoka mitala tesu kwika KICC na tuyona ndeila ingi ikuwa mithinzio tesu kuno seo mayouth tweyumilie tu sisi ninzi ase bila tutona kutethesia isio situ kwa ibeti kwa ume na mayouth ithio ndani twethumilie twina solution situ mathina ala monde twina mo community ritu nithie twina solution isu kwa ni twethumilie na nyene ready ikundi la sinda si bayenza si kwenda kuka tu sisi ndo tutona kutetheanisia ni mambo ne kana tukwatiania kavindani kalamu ikamethitwa maenda muno gukwatwa mbau kana gukonanwa na maundu matonya umatethia va kaundini ya Masaku no kana kumaveta na mitwelete sa umatethia na ingi kumolotela kana kumonelele kula matonya kunikia na kuvingwe wauniwo kine peo maundu wisitethia mamuika tondu ewa MCA ndacia ni twinthitwe twina thina na muika witu wa Masaku kwisaintha county government nimwe itona enda nditethesia ku snatch talent governor uyeta andu maku kana andu manenia kama matabasia mathiba ya ground momba ni ibeti ikundi se ibeti mawete mathina maibeti I think usu ni wewe ola coordinator wale lwenda thukuma asioke athiba ya be muika asisia kendo kila matona enda mayenda kwika akoka akautabia governor ba yabe gikundi kiendo finance wana mbesa kitetheke wisa ithia ni meka ondu utona utethia no gatethia community twenda ona ma MCA maito program ila sio mathiete mashinani ti coordinator oka kuungamia muradi ni wao betokizie mbesa mbunge na background coordinator ni wao kuungamia MCA beto mbesa mbunge oke asizia kana mbesa isu ne cia thukuma nondo usu ni wao yola tumunengete ondini ya Masaku nyeni tawaboni motesia
Toitiana na livoti isu yake boni mutisi ambetikiletu alekele kuyanga likoni ya kiswani valani uvu chomunene kuya tongo yana amandu wa kivadhukanyo si akaunti ya Lamu itina wasilikali kuvia ya idheka isesoyo ya kukulu wa makuli omeokoni ya kwesililwa kwa dhode ya nduthi na uneni utailete ona uyo vo kwisila kui wakili wo Yusuf Abubakar ni malalamika vanene kwenye maswa kwa tongo ya kwa kila meweta kana mayina mavitio ona uyo vo ni kwa kusi wangu sanisi wakati wa mwema ekalima Lamu na alame umaiti atumia itina wa maofisa mavolisi kumasi ya kulika maofisi ni manene ma DCI musini wa Mombasa. Katu wale wembe angenewe Angelina Mosaya. Ni kwa kusi wangu sanisi wakati wa amuma enendi na maofisa mavolisi na alame umaiti atumia ana maofisi ni manene ma DCI kukulwa maukulio. Atumia ana na ala nivama na Omar Sharif, Mohamed Mbwana, Abubakar Ahmed na Faisal Miji. Manako litokuvika maofisini ma DCI chumani kivitu kukulwa maukuli meko na kwesi lilokuwa kwa dhodhe ya nduthi vama na uneni utaili tevala itina uo kuvika maofisini kiokoni cha umundi matavuka noni mavetoi kwani ye kana kukulwa maukuli undu ulalo ya uo Yusuf Abubakar wawe yatakana ni kwenye maso kwa atumia ni kuidhwa ni malikile ngalama nene kuvika vaa musini wa Mombasa. Asubuhi wamesema wamehairisha, wanaandika barua, wana cancel, wamesema wamecancel, hakuna tena wazee kuja kuhojiwa na polisi. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba huu ni usumbufu ambao wamefanyiwa wazee usiokuwa na sababu yoyote. Kwa hivyo tunaomba serikali, wao wana jukumu la kuwalinda na kuwaheshimu hao wazee wetu wa Lamu. Lakini kuwasumbua na kutia gharama, wengine walikuwa wamekata ndege kwenda Lamu, wamepata hasara, wamekuja alafu wana cancel, nafikiri kisheria hii si sawa. Governor County ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir na ula mwamba na atongo ni wa umani ya vanene kiko kiicha serikali nene kwenda kumanya masya mate na ukusi wa kuyana. Kuita watu, kujaribu kutisha, kunini is not the solution. There's an underlying problem that needs to be addressed. Kuna jambo lile ambalo kwamba liko chini kwa chini lenye kuchemka na watu kuishi pamoja na jamii kuishi pamoja si jambo ambalo kwamba ni geni, ni jambo ambalo kwamba lipo, lakini sio ya kwa watu kutoa maneno na kuanza kashif jamii nyingine and then watu kila wakinyamaza kimya mambo ndio ambayo kwamba kisha yanaweza kufika hivi. When you see people reacting, there was a cause why they actually reacted. Na huyo Shakila Abdalla na wale seneta Mwolote kaunti ya Lamu na chama chawe panuma ni avanene kikoki vala wetakana uneni watumia wetakana ni makuivanga tiko dhodhe ya nduthi inde ni uneni ula ukuona nyakana ni mayumba ni teta enendi Lamu kwenda kukwata utongo iwaisione nekana kila umwe afikie kuthukuma ni serikali. Sisi tuko hapa leo kwa niaba ya wazee wetu. Tunasikitishwa sana na wazee wetu ambao ni community leaders wetu na ni council of elders wetu na viongozi wengine wanavodhalilishwa na kuteswa na serikali hii na DCI. Wazee hawa hawana hatia, hawajakosea mtu, hawajafanya kitu makosa yoyote. Wanaambiwa mara waripoti Lamu na DCI, mara Mombasa, kudhalilishwa, kupotezewa wakati, kuteswa na kusumbuliwa. Wazee makosa yao walioyafanya ni kusema kwamba tunajipanga. Na sisi mimi nataka kusema hivi, tunaendelea kujipanga, hatutarudi nyuma. Tutajipanga, haturudi nyuma kwa sababu sisi the primary objective of decentralization of devolution is to devolve power, resources na representation to the local level. Wana wivo witanu kwi enendi Lamu kwithiwa na umisio na ngwatanio kavindanika. Kitu ambacho nataka kuambia ndugu zangu, wanangu, wanatu wa Lamu, tuwe na subra, lakini hii subra ina kikomo. Kwa hivyo nasema sisi kama walivyotangulia kusema, sisi hatuna shida na kukaa na watu. Shida sisi ni kuwa mjue namna kwa mimi mmekuja kukaa na sisi
mkae na heshima na adabu. Na naambia kuwa sisi ni watu wazuri, wakarimu, ni watu ambao tumelelewa katika nyumba za maadili. Kwa hivyo nasema sisi tuko pamoja na aluta continue. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. President William Ruto yu asiano kutumia nzia sionthe kutungia Mauvoo kaunti ya Lamu na ilaithitwe yibithukiwa muno ni mamai. Ruto asia matambia maki meo ni mekosewa kwa alame kwithiwa mayothothe yakawa kimbai kaunti ya Lamu yasia kini toke utumai mamai yosa ebuso na kubithukia enendi kaunti ya Lamu ni wakulia tongo ikuma isioni kana kuma kisioni ki methiwe na ngwatanio itina wa kukomana na mumusini wa Ilovyangi alame ndini wombano ni vamonake munini wake Gabiga Shagwa, Minister Muveani wa Mugo Andini, Professor Kithure Kindiki, Minister Muveani wa Itasiande Aden Duale, Governor wa Lamu, Isa Timami, ayumbe makaunti eva mwena ma MCA kati wa Ange Kauta. Matatizo yako kwa viongozi. Na nyinyi kama viongozi ndio mtakaoamua kama Lamu itakuwa na usalama ama Lamu itaendelea kuwa na matatizo. Usalama ni haki ya kila Mkenya. Mali ya kila Mkenya, maisha ya kila Mkenya, watoto wa kila Mkenya, biashara zao. Ni jukumu letu kama serikali tukifanya kazi na viongozi tuhakikishe ya kwamba mali yao iko salama, watoto wao wako salama, biashara zao ziko salama. Pia hapa tuko ya kisiasa, uchochezi wa kisiasa ambayo inatuharibia usalama ya wananchi. I want to give you an assurance that as the leadership we take what you have told us very seriously. Our request is that the incitement, if our brothers and sisters in the political space can help us by talking to communities so that the various communities in Lamu do not fall into the trap of terrorists, which is to divide the people and to create a wedge among the communities living there. Whatever it is going to take now going forward, whatever it's going to take, we are going to take decisive, firm action because it is not possible. Hakuna Mkenya mgeni hapa Kenya. Wakenya wote ni wananchi wa hapa. Ene musese livotishia kwithio itutwandini wa uthiumo wito wa kele tuicokethea twethewa kwithio tuendea kunengelelia Mauvoo ala twina maundu kathivasa. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina masitwa nitoa Faith Mwende we single ni kaletwa 300 ni single ndio isi 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tutoa no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesiwe eso ida wambitese kota unaenda njinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gethomba supporta baby sitola mwitana muno mutane
indi twenda kuunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishani kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka 40 cia iya mawiyo kilunguni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanae chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde buyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woniye kuyanza ni mausuwesia niwe atikote Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Ni na udhocha ingi nthini wa mesa itu ya Mauvoo, Minista muveani wa Mauvoo nthini Profesa Kithure Kindiki ni waweta kana serikali na walani wa kukwata mbaumisi ya maofisa ma polisi alama atiwa ni thayu kwa kumanenge walani wa kisomo cha mana vamwe na kumandikithia uiti wa mana. Kindiki asia serikali ni tumete ilovia mbingi kuthoa miyo ya kau kwa maofisa ma polisi na ala ukwenda mametume miyo kukitana na ingendile na kuisovia ila methe ya mathayu mome muisioni asia polisi yume na miyo ya kumatethia kukitana kwanzia sionthe vamwe na kutumia teknolojia ya ivindani aneni ya kieko ya kambine ya kusomethia maofisa ma polisi ya Embakasi campus kauntini ya Ilovi. Livoti yake Ben Mosao. Viani wa usese wa nthini Profesa Kithure Kindiki ainene akimanyisioni cha maofisa ma polisi cha Embakasi eweta mbesa si mwanya na ila ivathitwe ni kuondoa uiti na kukwata mbaumisi ya maofisa ma polisi na alama atiwa ni thayu kavindani kala mewe yani ni kwambia utumika nthini wa mwakani wa kinando cha serikali wa 2023 2024. We are going to establish
an endowment fund which will support families that have been left by our fallen heroes in the line of duty. I did task the institutions concerned to set up the endowment fund. The Vice Chairperson of the National Police Service Commission, who is here, has assured me that the policy framework for the endowment fund has been completed and is waiting my approval. And I want to commit that we will operationalize the endowment fund this financial year. And that fund, I am yet, of course, to look at the recommendations on how it will be managed, but it will not be managed by us. It will be managed by families that are affected with, of course, our support to make sure that we offer scholarship opportunities, medical support, and other distress responses to families who have been left by our dear colleagues. Kindiki eweta serikali tayeta kimanza cha mbesa mbeanu kuthoa miyo ya kauni kana kukitana na imamai ila siithirwe sio moisyo mathayoni ma NND ovamwe na malio. In 5 years, starting last year, the government is going to use a total of 37 billion to modernize the equipment of our police and the Kenya Prison Service. Officer wowote wa usalama, don't allow a criminal to bring you down or to bring down a citizen while you are holding those weapons. We must not confuse those operations with misuse of firearms by 1%, a very small minority of our officers who are tainting the image of the National Police Service and our other formations. Oingi Kindiki eweta serikali taivikia na kuthoa miyo ya kao ya kimatukwa ya ni kana kuvuthia wia wa maafisa ma polisi ila mekukitana na imamai. We are going to upgrade our air assets, our land assets, our mobility, especially for serious and dangerous operational areas, to provide armored, protected, and anti-mine mobility vehicles so that our officers do not get the exposure that they have got in the past. Because the cowards who are perpetuating terror will never engage our officers. And that is the style of cowards. They come at night. Those widows who have the requirements, we have a number of positions which we could support you to be employed, not necessarily in the National Police Service, but generally in the public service. I want to direct the Commission, the IG, and the PSs who are concerned to finalize an arrangement and do a needs assessment for the widows who have been affected. We can just start with this year and see those ones we can place for employment, those who have the papers, those who perhaps want, we support a child here, as a way of saying that we are carrying this burden together. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, Nyenita wa Ben Masao. Tusiakethia kaunti ni ya Masaku vala kisio cha Kaseveni kuya malama tunguloni kimwe kati wa isio ila sina utalo munini wa mete na kitumini kienende magisio ithi ni maende ukulu wa mavande mete no kana kusia mathina ta Kiseve kingi kila choka isio ne ithi ukulu wa mwane
kana ukulio umiweni we kivwa kivalo cha Komarok Thomas Mutua na Christine Oluoch ulani muungami munene wa skulu wa mwene wa hawali maikwatiania na makundi yange vamwe na enende kuvanda miti kuyana na enende ma isio ithi vatawo munene ne kukwatiania na makundi na atongoi kuvindwa kisioki na kila kithitwe kiitiwa itina muno nthini wa maundu ma kimaendeleo pate skulu ona umwe wa serikali vakuvika na sivitali wa serikali matona utumia kindu kila meukulia kinewe uito tuelewe mbeange ni Boni Motesea kuyanana na Crispin Oluoch na ulani mwene kivila wa skulu yo akimwene wetakana mete mingine tameto isioni thisia matungulo na muno malaki sioni chaka 7 kikuete mauthuku maingi kivu kisave kingila kitona kuete mbanga kana misio na miako ya enende kwa nangika welu enende makaende na uvanda mete no kana kutethese kuveta mauthuku taya wamona kwa liula nzeve. Look at the area, it's so bare. You can stretch your eyes up to any limit and see the farthest you may want because there is no tree barrier. Now that impacts so negatively on any building in the first place, such that the first activity was for the school to plant trees around so that the trees can actually act as windbreakers to avoid the destruction of buildings. And upon the trees sprouting, we found it necessary to work with the community on tree planting and greening of Kaseveni area. So ya uvanda miti kwa na kivu kivalo cha Koma Thomas Mutua ni ukwatamba umatambia ma President William Ruto imakulia nende kwenda na ikonya maundu ni uvanda miti na ingi kusuvia miti la mavanda no kana ithiwe ya utethio kwa ondo tese musumbe no nati initiative ya uvanda miti na tiende na umesupport kwa ute kulia andu mabande miti na maime suvia the promise kana tuyuma ba takuye kanyima ba etu uvanda miti kitu nesa with the ribando miti tia ribanda miti tutondwe ya na ukulie kutene neto banda nai inzanga oba obuti omwe line tonwe nesa tukabanda miti actually yuyu ne ase kuma baba etu ribandite miti na etu promise kana ebida yokete sio nitwela na miti nyingi thini wa sio kekito mbeti ya umundi woka ende matha na kuitwa ise kila mwaka kuwanda mitembe wa 5,000 isionisio gimetethanisa vamwe na enende vamwe na manyua wa maskulu no kana mongela utalo wa mite kisioni kikioneka kikithei. We look forward to in future holding this as an annual event, and doing so we will be planting trees in seedlings nurseries. So once we planted trees with the children, that will be a responsibility of the children, because basically that is what CBC is about. Under CBC, we are talking about the competencies. We are also addressing values. And other than addressing values, we are dealing with pertinent contemporary issues. Among the pertinent contemporary issues is environmental degradation. We've deliberately chosen planting of trees which will be done on a yearly basis, and not non-linear yearly basis, but we'll be doing it particularly during the rainy seasons so that the community can plant as many trees as they can. Ukienende mava meretata kitile twetine ndino mondo maki maendeyo maikula maito mondo mavatata maskulu ala methito na thina wa skulu wa kiene ulawi kisioni kime utata uneko munene na utonya kwitha utonya umatethia ingi mondo mavata mealita uthinikiwa tamalelo kati wa miako ingita masivitali skulu ba tuye na skulu bakube na siana sitesi utembea kuma ba kuikwasa kilomita 5 kuma ba skulu la bakube pasa usiana sitesi ile wana thina mwingi wakui andi imbinde azi tukokela tuko tukela tuko tumaumasie ikena matonyo vika masala mailete skulu ne kwa une tutongea ene skulu no mubea dio nikeke wetheta gute skulu ya bakube siana ile isome abazi enda kwa Ken alani ba sani kilomita mbinge na ile inge yithindo boine na tetunga mubea kwa mundu ukiaka skulu baba ikenda tethesie siana siake sioke siethe ithi skulu na thina na county government ya Masako masizio ndo mautosa obisi ya malelo pia kezio nike ko isibitale tina skulu ya secondary na nikizio kiende na kuyana uti kule ateka atewa services ya serikali ba owo oboko istima
na mabaye me uthina muno ndini ya masako malaka 7 nyeni toboni mutisia makundi ma osove kulelo nini makulia twai mangali kwithiwa memetho ivindani ya masikuku nikenda kusiyambanga ila sikathia muno ivindani na kumina mathayu ma aingi pamwe na kutia aingi mena maumesye matongowe ni ikundi ya kulunga mwendo lelo ni Speed Governors and Road Safety Association makundi ni makulia twai mangali sia kimbene maikasembe ngali mayetikilana na mwoloto wa Minister Muveani wa Ukui Kipchumba Murkomen kana ngali ite na license ya kukua ndoka na PSV yalete kukua akua. Especially the private vehicles. Right now the killer machines on the roads are the private vehicles. You obtain a new vehicle, it is doing very crazy speed. We have 220 all over to even 350. There are vehicles that are doing this speed. Don't hurry and don't rush on the road, especially during this festive season. We are having a problem with the lorries. They are always the people that are alarming on the small cars. And we want the truck drivers to take caution. Let them take caution, especially during this festive season. Let them take caution all across the country. Hii mambo ya mtu ameamukia watu, amegonga gari ya matatu 18-seater, 14-seater na kuua watu wote. It's not a good thing. Sienta people, as the minister has put you on notice, you go to lobby to him. You go there and say this is our livelihood. But also come up with the mechanism of forming SACCOs. Tumekuwa tukipoteza watu wengi. Huu mwaka tutakuwa na idadi ya watu wengi zaidi. Manake already wakati huu tunavyozungumza tumepoteza watu zaidi ya 6,000. Na hatujafika wakati ambapo accident huwa nyingi sana. Kwa hivyo ningeomba wa Kenya kama ni madereva wawe waangalifu barabarani. Kama ni wana bodaboda, tafadhali endesha bodaboda lako polepole, at least ndio uwe uhai. Wewe ambaye unasafiri, wewe ambaye ni mteja unasafiri unaingia kwa matatu, tafadhali ukiona gari linaendeshwa vibaya, zungumza. Manake ukinyamaza wewe ndio utakayeumia. One of the things as ambassadors we are trying to do, and we have been encouraged to do that by the government and by the president in particular, is to seek for more opportunities for our Kenyans out there. And I want to say that Ireland has a great opportunity for nurses. We have been in negotiation in that line, and I know in the next year we'll be signing a bilateral where Kenyan nurses will be moving freely to Ireland to go and work there. And Ireland is a beautiful country, and the people are very good, very warm. So it's a beautiful country. MP Naivasha. Nani musiaisi usuni uwe muthia wa Vilingi wa Mauvoo ituithio tuikoma na ingiva ya mwendoni wa saa 3:30 ndi kwa oyu nda ya kutania ilungu ilengi unengilelio va Mutongo TV nye ni tawa masi kitaka ulo nengile Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende Tiwanesa.